Unataka kuza nyumba, beba ni vya bure. Unataka kutawala, beba ni vya bure. Kaodi unataka nini mama? Beba ni vya bure. Madam Solange Slap Collection, unataka nini mama? Beba ni vya bure. Unataka kufanya biashara, beba ni vya bure. Beba mama, ni vya bure. Beba dada, ni vya bure. Beba kaka, ni vya bure. Beba Cedric Monga, ni vya bure. Beba Mako, ni vya bure. Beba Ndoa, ni vya bure. Patrick Mulande, ni vya bure. Beba Vodacom, beba Airtel, beba Orange, ni vya bure. Kwa Yesu mama, ni vya bure. Kwa Yesu, ni vya bure. Kwa Yesu papa, ni vya bure. Kwa Yesu, ni vya bure. Kwa Yesu biote, ni vya bure. Enenen, baba kama Jericho inashimama mbele yako. Jina la Yesu itayangusha Goliath akikushimamie. Yesu wako atamupika Penina Kichabule ana. Yesu wako ataleta Samuele Meruje ikishimama. Yesu wako ataipasula jua. Mbele yako kuna ule atakwempesha kuona muko ya Bwana. Selibani, bitukani, blocage, sterilite.